ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Tinakaw mo't ti awanan puso dagiti sa bunganay may kapitan. Ha? Ay, imbag pa'y ang saging ta may puso. Ngamday tangag tatakaw kat walang puso. No asino kit di ati dugti ima na nga galalatan iti dinamot mula. Ay, ako rin kamaray. Ado ka ti sa bunganay at tinakaw da. Sa nga pulo apoon tinala dati sa bunganay na kapitan. Uray ko ma, no inyuray daan na ranaak sakbay ngay nalada. Ay, day tangaro ti madi nga aramid da. Sayang ti saba. Ay, alain daki din ti sa bunganay na. Ay, Day tangarog, kapitan. Doble perhuisyo tinaramid tinagaramay. Manula ang asapan tinakaruar. Pinotad dan ti sa bunganay na. Kwarog, ado matilakom asa punganay. Ginatang ko deta iti baryaw. Gatangem mat, eritil mo dito ilay. O sige, awan nga minin ti ilakok kahit. Gatangak amin day talakom. Manghigak tumanay no adda magatang ko sa bunganay. Sige, Chief Kwarog. No anya ti maalam ije baryo ang mabaling nga ilako dito ile. Iyag mo, tagatangak. Pati ka dirabaw, kaya't mo agatangain. Ay, win mabalin pa'y pati prutas. Wow! Ariglataw! Mga halak nga rin itagdudu mga ilakok dito pistaw. Win tadamat tricycle mo. Uray pa'y sapaam ngayag. Tamasapsapa akmat dito pwestok. Agi-display akpay ngamin kadagiti magatang ko at agilako. Kanya ka ditin luto yung ama si Dantay. Ay, Jack pa'y nakaluto, Kwarog. Ay, Jack pa'y nakasarak no anya ti dengdengag. At din sangpit ko ako ko, Dantay. Lawakan nyo iti bukal ti lubyas. Lay, imbag man, ta nakalagip ka agim matang iti kukod. Kasanukat panay bulbulong mati ilut-luto yaw. Makaumamat nga ninain. Ay, apay ako na mamakauma. Imbakit di tabulbulong. Awan maitid na sakit. Agkapsutak mat no kanayon na bulbulong ti sidak. Agsapul mat ti bagik iti naimas ama sida. Ang kaadwan na anaimas. Iso mat ti mangtad iti sakit. Ay madimat ti kanayon na karnay. Misumat nga ro ti birukan ti bagay, antay. Paslakla na laylay asabaw. No kanayon abulong ti sidak. Saan tayo matakalday nga mangan iti bulbulaw? Apay, ada nakitam an na high blood, wano nagrayo maakaldeng. Bulbulong tikan kanan dagijay, Kwarog. Saan da amang mangan iti karne? Madinsamot titimpla timud mo ita, Maray. Kasanaw kat idi na minsan, tinakaw dati sa bunganay may. Idi na panak ijay ayan ti katarungan may. Awanin ti bunga na kat jakpay mo't nagpuraws. Nay, asino nga'y tinagpuros, Maray? Day tangarod ka kukumaray. No asino ati dugti iman ang agalalatan iti dinamumula. Ay, naglokon ngay no asino day tanga awanan baen. Nayanaksa ngawan babain na. Kasano nga taamaduktalan no asinaw? Ay, masapul nga agrundaman ng dakwarog no kasta. Masurunak magnumaminsan kadagita atanaw. Sa dala aggunay no addan natakaw. Pagrunda man dakwarog. Ay, masursurunan ni Marituyang. Tanamin anatakawan iti mula. Apay, adaman na natakaw amula da? Ay, tarong kanumanan tinatakaw. Ede, sa bunganay. Ay, unay matin. Asino nga taday ta nga awanan heart? Isungarod apagrunda dagiti tanod. Sapay kanayon ang masapa nga agpasada ni Kwarog. Kahit bye-bye am kadilatan nga agtultuloy dagiti agkatakaw. Ay sige ta, ibagak nga agrundada inton rabi
Ay nakitam ka din ni Kwaraw, John. Sigurado nga dayjay ili dayjay kap. Na, apay, ada ka di masapa nga agpailay. Di, apay, nagsapa, anagudong. Binigat mo ta kasi kap. Yay, Kanayon na masapa. yan nga tatika na yun na apapanan, ijay ilay, anasapsapa. Saan yung amaw kap? Saan? Ti amok kat agpaspasada. Ngem, imposiblay. Asino kumati ka na yun amasapa nga agudaw. Huh? Ne. Win nga paiso niya. Adda ka di masapa ama pa ni Jay Ilay. Iso nga ron mas daaw ha. Itay laeng anasangok tinapan ijay kakawayanan may, Kapitan. Awan meten tirabong na. Inaladamot taon. Manin? Apay kayat daka atakawan maray. Ay, suki daka kaditi agtatakaw? Gapo siguro at awan ni Badong ka. Numadama siguro ti panaglutaw. Iranada mo taon ti mapan agtakaw kadagiti mula may. Ay, ano ba yan? Magpupungtot na ako sa mga agtatakaw. Ay, ibagamutin na kadagiti tanod nga agrundada, Kapitan. Ay, no adda ko man ni Badong Mau. Iso kumati kaduak nga agrunda? No, dalakit din ni Badong ka. Di na ipalubos ang matakaw dagiti mula kan rabong may. Ay, kwa maray. Ay, kaano aya sumangpet ni Pari Badong? Di na ka masiguradaw no kaanaw, Kapitan. Lay, adda ka matan Jay. Birbirukan na ka ni Kapitan. Imay dito'y paradaan ngam nasapa ka nga awan. Abay ka now. Anya ti masapul ni Uncle Kanyak. Di na matimbaga, Chip. Mas daw no apay kanayong kano masapa ka nga agudaw. Agpaspasada nga raw. Awang kano mo ti masapa ama pa ni Jay Ili iti binigat. Apay, bambantayan namin na tao masapa amapan. Sa bagay. Sige, mapanak iti balay da Uncle. Mga nun nakaluton niyan tibanang. Inak manin makipangan ni Jay. Imbag ta simangpet kan kaanakan. Darasam tagtugaw ta ada pagsaritaan ta. Mabit lang, Uncle. Naa. Inak pa itid kinianti da ito'y papaitan nga iluto na. Ha? Papaitan ko na. Nagmayatan nga. Uray may sa tikwarog akaanakak. No kanayon nga agisang pet iti papaitan. Sus nga minti paborita, Mangkay. Paborito ta adwa ko naman. Isumatipod no? Angam ni Antay. Kasurun na no kanayawn. Ha? Amangan kanumanen no agrayuma ka. Bayam day ta rayo-rayo madita. Makasidsidak nga ron. Kakaiso na asarap-sarap. Mabit lang nga raw. Taipan ko iti kusina da ito'y papaitan. Sige. Darasa ba? Ta agsubli ka daga. Anya manunday takwarog. Ada manon insangpet mo. Pinapaitan Antay. Makasidsida ka nun ni Uncle. Inton kwan, ibaga naman ang anasakit ti saka na. Iluto yawn. Tada ka no pagsaritaan mi kini Uncle. Anya day ta pagsaritaan niyaw. Binirok na ka no nga minidi paradaan kat awanak. Amukon. Amangan no maipapan iti mataktakaw amula ni Marituyang. Mula ni Nana Tuyang kunayo, Antay. Wen, agririri ni Nanam Atuyang. Takanayon kano amatakaw timula na. Amo na ka day, no asino timang taktakaw, Antay. Dayta, ti pagsaritaan nyo kan ni Uncle Mo. Uncle, anya ka diti ko na mapagsaritaan ta. Payakas lang madandanagan ka. Ada parikot, Nuan niya ti pagsaritaan ta, Uncle. Agrunda kay manmanen. Idauluam dagiti kakadwam. Agrunda kami manan, Uncle. Una, tiliwan min no asino man ti awanan bain. Uludak nga iparang kada kayo ti agtatakaw, Uncle. Nasaya at atap no maminggan no asino man ti agtatakaw. Anya nga min ayat ti tinakaw da, Uncle. Dagiti kanumula ken rabaw. Intun kwan. Dagiti daduma pay anat natang.
Isinak to pa tila payag ti akin aramid iti dayta. Ay, delikado nga rod tatakaw no kas ti aramidan niya. Tapno agna ka ba? Yay! Maray, adda ka di manen natakaw amula. Ay, jakpay na pan ijay bangkag maray, taglaladuta. Amangan mo't no agurigor kan, Maray. Kaslakastan sa nga road, maray. Iso nga imayak, tagumaatangak kumaiti agas para kurigaw. Sapay agmay-may sa kay balayaw. Ay, huwag nga ron, maray. Di mo ngaminan sumangput ni Badungkaw. Sumangput tulak ta, Ay, kastoy gayam tag may maysa. Kimbag tasaan ka amasikoran ngagmay-maysa, marikwanang. Ay, narwam akon. Narwam kayo ngamin nga dakadwayo iji balayaw. Maikawa kayo no awanda. No, adda kasta apapananda. Ay, wensa nga agpaisaw. No anya tinakairwamam. Sa pulam no kwa. Awan ka dit na salamaan nyo nga agtataka. Awan mo tangkail. Ang mga no nagkapumot iti sa bale a barangay ti may nagtakaw. Ay, sapay aggurigor ni Marit Uyang. Awan agbantay iti mulad Ay, kaasi nga ron no kasta. Saan nga ta maasi ti tao anang takaw iti mulad agsakit pa yan ni Marituyang. Agsakit ni nanatuyang? Wen, kwarog. Kasi may, amangan no gapo iti iliw na kan ni Pari Badong. Kan danag na, gapo iti natakaw, amula na. Agsakit nga ta? Gaputan natakaw ti mula na, antay? Apay kit din asaan, kwarog. No nasakit tinakam na, kat saan anakaturturog, may sadayta agapo nga agsakit. Isu nga ta tinagsakitan na. Ti pan nakatakaw ti mula na, antay? Di tay amo, kwarog, ngam adda posibilidad na. Kas naku nakitayan, no saan na nakaturturog, gapu iti pan nakatakaw dagiti mula na, awan papanan na, no di agsakit. Chip, saan ka mata na sa pari mo rita? Ha? Ay, awan nga mintay. Anya ti awan? Awan pa sa hiros ka. Apay nga rod analiday ka nga Saan ka mo't asigo da kasta? Ha? Ay, saan mat? Adala pampanunutak. Anya ka diti pampanunutam, Chip? Ibinglay mo mo't tabarang makatulong ak no anyaman day ta. Para kanyak lang day tao Sulbarak asisyak. Nay, kasla nadagsan nga minunay ti parikot mo. Madlaw analiday ka. Nabastad ka di, Chip? Kasano kumamabastudak? Kadyak mo't nagar-aramain. Inta nga ro din uminom. Tapno mailiwliwag mo ti parikot mo, Chip. Masapul nga agpasadak. Tapno masulbar ti parikot ka. Ha? Di ka maawatan, Chip. Itaman pa'y akasta ka. Nagkarigat mo't gayam ti kunada asidir ti konsensyan, tay. Apay aya, kwarog. Adda aya pakasidiran ti konsensyam. Idi mbagayo ang masakit ni nanatuyang kapo iti pan nakatakaw ti mula na. Makonsensyak matain. Apay, sika ka di tinagkakaw. Wanantay. Na, Inlaklako ka dyan ilay. naaramid mo dayta, kwarog. Wanantay. Na, Nga magbababawi ak itano apay nga inaramid ka. ala, ingkaagkid daw iti pamakawan ka ni Marituyang. Wanantay. Nga minak pa'y gumatang iti agas kan tinapay nga itid ko kenkwana. Kan bayadak matendag iti tinaktakaw ka. Umayak man nana. Umunag kalatan, kwarog. Madi nga mintibag ay. Anya aya ti maipaay kukun ka, kwarog. Ay, umayak ko madumawat iti pamakawan. Pangasim ta pakawanan nak, nana. Nay,
Awan mo't basol mo kanya kwarog. Anya nga iti ikidawam iti pamakawan. Sakti ng takaw kadagiti mulay yaw. Ah, Ang itad ko kan ka tinaglakwak. Masidir nga minti konsensya. naaramid mo dayta kwarog. Una na. Hanggang nakaamirisak. Ay, ang tagayam ginatang ko nga agas kan tinapay. At kape-kapay. Kalpasan na. Agtumar ka. Ay, agyamanak no inggatangan nak iti agas kan tinapay kwarog. Malaminak nga main amapan iti tersina. Ay, wan gayam. Napakawan kan. Tamakita ket napasnek ka mo iti panagbabawe. Ay na. Agyaman ako na nana. Ikaray, saan na maulait. Kanayon ka nga umay sarungkaran. Kabayatan nga awan ni tata ba daw. Umay ka ikan iti tinapay. Agyamanak, tao may nagsarungkaran. Ay, nagrigat yung may isang agsakit. Makunak anasaya at ipanagpuspusom kwaraw. Taimbagam ti inaramid mau, asi ka tinagtakaw ka dagiti mulak. Hindi mbaga niyan ti masakit ka. Nakonsensya akmatan. Iso asuray na natuyan. Nasaya at tinaramid mo, kwarog. Inaklon mo, tibasol mo. Amin atao kat agbasol ken agkamali. Ngam no agbabawi ken agbaliw, nasaysayaan. Ala sigay! Didon tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.